yingisa mangwa ipfumale timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Ilega Jiwan Solima Kamu channel lenga number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hina tatana Maponyane lava va nga duma swinene hi mhaka ya ku va na mincino yin'wana ya unique na ku rhwala xipikara. Namuntlha va hi vhakachelini a channel ya hi eka channel ya hina ka nongonoko wa timhaka ta vanhu. Hi famba hi kha hi goboza timhaka ta vanhu va tiku hi gobozeleni tona. Mr Maponyane a va tsakangi loko mi nga voni ku hleka. Mr Maponyane amukelani vayingiseri lava nga ku mi voneni. Na amukela vayingiseri hinkwenu na vawachi va Solima Kamu G1 channel. Ni ri namuntlha ni kwala hi nyama hi vutswatsi ni kwala studio. Alright Mr Maponyane. Kuna mhaka yi nga mi khomangi kahle. Yeah. Ni kombela hi sungula le masunguleni yi nga sungula kona. Hi taza hi fika la yi nga fika kona. Okay. Yeah. Ni khensa ku nyikiwa nkarhi lowuwani Mr Solima Kamu ta hlamusela hi mhaka leyi yo ka yi nga ni khomangi kahle. You know avuton'wini hina vanhu xo sungula ta rhanga hi ku vula ku ri hi ya vadanki i masungulo ma mina malama. Why ni vula sona? Ai vete ni endla leswa swa vafundhisi swa ku loko va sungula ku chumayela va topic ya namuntlha. Ya chumayela hansi ka nhloko mhaka leyi nge mi hava danki. I topic ya mina leyi namuntlha ku ri vanhu va hava danki. Yeah. So mo ni nghena mhakeni mhaka yi so ni na mutswari le kaya leyi ku nga Mhani Phemphu Letisa va huma ka Makhuveni ku tswariwa va tekiwa aka Baloyi a Rotterdam. Mhani Phemphu va ku tikumela vana va vona hi tshama Roti ivi xikwembu xi va pfuna va kuma RDP le a tindlwini le a Giyani va tirha tindlwini va kuma RDP. After kwalani va hi teka hi suka ya kwale na magwandla ma hina loko fika Giyani u sungula ku fika hi Tungi i June. Then ku suka kwalano then mana mina i munhu loyi va nga xaniseka. Loko va xaniseka vutomi bya hina. That's why leswi lava ku swi vula la that's why loko va vavisekini mana mina a swi lavi va mana mina va vavisiwa hi leswi vona va nga hi xanisisa xiswona loko va xanisekela for yini. So mhaka kona i ku ni lava vulavula hi minkosi leyi nga humelela la. Ti-video van'wana mi nga mi ti vona vonini namuntlha mi ta hlamuleka because a mi ta la n'wi vutisa kasi Maponyane laha ku endleka yini hi swona swi nga ni fikisa la namuntlha ku ri mi ta kuma xitori kahle hinkwaswo swi helerile. Because van'wana na tolo ku na van'wana va ha ku vutisa kasi laha a ku endleka yini loyi ku masandle xiyimo lexi a xi le ka n'wina namuntlha tshamani laha mi ta yingisela kahle ku a ku endleke yini ku humelela yini. Then number 1 ku ve nkosi wo sungula. Nkosi wo sungula lovele hi Boti. Loko Boti va lova a ku ri munhu loyi u hlangana nhloko. Loko va hlangana nhloko ku ve na mhaka yo vuvabyi vona a byi kombeteriwe ku ri va hlupha mhani. A va ba mhani you know swi tika va tekiwa va yisiwa vo Pitori ka swibedhlele sweswiya swa vanhu vo hlangana nhloko 1 2 3 va vuyisiwa Giyani a vuxakeni kusuka kwalani ku tsemakanya aka Boti va vuya va lova. Loko va vuya va lova va tekiwini Boti va Okay, sorry Mr Maponyane ku mi nghena non'weni a ku ri rini loko Boti va lova.
ya swa boti moni ku a na ha ri xingopfu maleni mara i khale mara i swa khale nyana okay yeah ka boti i swa khale nyana okay so kusuka kwalano nkosi wu ndlheriwe kwale a hi tshama kona ma yi tiva miti liya yi le kaya ku na eka bamkhulu ku va na eka bantsongo a ka hina ku ri ka bantsongo so mara hina se hi ku a hi nga ha tshami kona hi sukile ka muti luwa wa ka hina hi ku ka hina ku ri ka babantsongo papa mina ku lohisanana so ku sale ku tshama van'wani kwalaya loko hina hi sukini hi ya Giyani so nkosi wu ya usuka wu ya ndleriwa le ka bamkhulu leyi mana mina va xanisiwa va tekiseriwa tsundzuka va ku na bokisi va nga vonisiwi swin'wana swa hasahasa swo tika by then a ndzangi ni nga swi landzelerisa because a na ha ri ntsanananyana mara hayi mitsana swa ku nkosi a ni wu vonangi a ni sure a ni na malembe yo ringana vo 20 something kahlekahle a ni ri nkulu by the way loko ko va swo biha va ta ku wanuna wa ma mzama ku 21 leri n'wanuna ma hi vona yana yeah so then swi vuya swi hela ni tshikisa sweswo kwalano then ku ya ta nkosi wa mbirhi lowu wa mbirhi a na ku mi hembela hi laha ni nga vaviseka ni twa ku vava phela munhu mi nga rivali munhu wa hlayelela se ni sungula ku hlayela le ka buti leswi nga ndlisiwa swona ivi ku ya taka lava na vo lava va nga lova a ku ri buti lava mara buti wa kona a ku ri buti luwa wo i munhu loyi a nga i n'wana papa marangu na mana mina twana xitori xa kona mi ta twa loko ni ku vanhu va haka thanki hi laha mhaka la hi sungulaka kona la ya hi laha mhakakulu yi nga kona buti lava mi ni kule ni karhi ni va vona ku leyi a ri damu la hi tshama kona va karhi va driver titeretere muti wa ka hina bamkhulu va na teretere mana na swo talatala swo hambanahambana va driver teretere va driver yini ni nga swi tivi i n'wana papa by then mara va vuya va lova va bamkhulu na van'wana kwalaha mutini kusuka kwalano i vuya buti lava a va tshama le xitandi lexiya xa papa laha kaya na vona na van'wana va bamkhulu a va tshama swin'we so then va vuya va vabya buti lava n'wana papa loko va vabya vana va bamkhulu va va na mithini va fonela mhana mina va ku hi la ta ku mi teka buti Mbazima mi ta tshama na vona a Giyani ivi mhani va byela mina va ku maponyaneni boti Mbazima i boti lava mi va vulaka va ku driver titeretere okay ya hi vona lava driver titeretere yeah ivi ya mhani va byela mina va ku maponyani ku na boti va ri a va pfuki ende va ri va hleketa ku ri va ta haleni hi ta tshama na vona loko sileni a ku na munhu loyi a nga ta va hlayisa so kusuka kwalani I remember na mina vuye ni kuma call ni fonela hi buti wa bamkhulu lava va tshama na buti leyi na van'wani va xisati van'wana va bamkhulu va kuma ponyani buti wa wena a nga pfuki i le xibedhlele hala ndi ve xibedhlele xa kona mara a nga ri Giyani ende a nga ri Ilimu loko ya hala kwihi hala Hagagod hala Hapani ya right i swa lembe rihi leswi i swa moni ku 4 years back okay yeah 4 years back then ivi ni va landa hi movha leyi loko ni va landa hi fika hi va na vona hi tshama na vona Giyani 4 years back loko yona va tshame lembe leri va nga ta va karhi va vabya hi rona ri hela mphi ivi va vuya va hola va antswa ku ta lembe ra mbirhi buti va antswa va va kahle ku ta lembe ra vunharhu va va kahle imagine mhani va karhi va va ongola va karhi va endla hinkwaswo va nga ti no ta va pfuxela a swi nga talangi ku va ta pfuxela buti lavaya ma ni twisisa ni ri so ivi ku ta lembe ra 4 va love kamsweswi 2021 yes va love hi ka lembe leri ri nga hela ra 2021 2020 swikomba va love hi 2019 okay va love hi 2019 then loko va lovini va vuye va vabya before va love mi swi teka kahle va vuye va vabya loko va vabya va admitiwa xiyimo xi tika ivi va hlamusela vana bamkhulu hey burula xiyimo a tshamisekanga kahle i vuya va admitiwa xibedhlele xa Khensani kusuka kwalano va vuya va lova loko va lova ivi hi hlamusela vana bamkhulu ku ri buta va ha ri kona so ku na papa Jani aka Magoro hi vona na vona i ndisa papa va nga sala va ri 1 i papa ntsongo okay vuya kusuka kwalano ni vuye ni tsutsuma ni ya le ka Magoro
ni fika ni hlamusela baba papa Ntsongo Jani ni ku buti va lovile va vutisa mina papa Jani va ku Maponyana hayi wena a wu swi vonisa ku yini because vhele a va tshama kwala na n'wina Giyani after all i n'wana papa wena i swi vonisa ku yini na ivi ni ku hayi mina a na problem ni ta vutisa sesi kuna sesi lava a ni bula na vona na va khulu hinkwavo ka vona sesi Josephine vo tekiwa la Venda la lava a ni bula ngopfu na vona lava the rest a ni nga buli na vona because a va ta hi mixikaxika yin'wana yo ka ni nga yi twisisi ta mi byela ku ri ku ni leke ni ku humelela yi ku la xikarhi mixikaxika leyi so then ni vuya ni hlamusela ivi ni ku a ni ta hlamusela sesi leyi ni twa ku ri arrange njhani ivi vuya ni byela bamkhulu ni ku hayi mara mina a na problem loko vo va nga lahliwa kwahala Giyani na matimba malama mina yo ni ta va lahla because a ni pfumali nchumu kusuka kwala ni vi na bula na sisi Josephine sweswo swi nga ku hayi no problem Maponyana ta ni bula na tindzisani ta mina leti ivi va vuya va bula na tindzisani ta vona ivi va ku hayi hi twanene ku ri va ri va ta lahliwa hala kaya ivi ni nga ti na nyimpi mina ku hayi himpela mi right a ku na problem vhele hala a va tela ku ta hlayisiwa a ni nga famba kahle kwala mpela ku siva na ka twananiwa ni ku hayi no problem after all a va tshama kona halaya hala one a vo ta va ta hlayisiwa hi swi tshika kwalano i vuya loko swi fika swi famba muxara a va tirhisa ya vona sesi va hala ka lava tiko hala Venda i vuya a la Venda na hambani ya ku le muxara na mpahla ku ri mina ni nga xava hi famba swin'we a ni va ni nga handrata na sesi lava van'wana a ni nga ri na vona so ma swi tiva ku loko munhu a tshama hala i fika a tolovelana na vanhu ma yi vona 4 years a swi nga ta endleka munhu a nga tolovelana na vanhu so hala kaya hala hi swi vona ku ri no ku vanhu va nga suka va ya le swi ta va tikisela mo ku va na xikhongelo hala kaya hala then i vuya bokisi hi Friday ri fanele ri vuya hi hale kaya hi la mhaka se a yi nga sungula kona la ku bokisi ri fanele ri vuya hi hala kaya ma swi tiva n'wana hi changani va ri loko munhu a tshama a ndhawu yo karhi ku ri swi van'wu i fanele a hinda a teka moya ma swi tiva sweswo lavakulukumba va khegula mi nga yima na mina a na leswi hlangi swilangu swi nga swi tivi mara vatswasi ma swi twisisa leswi ni swi vulaka so then loko swi ya swi kha swiya sesi lava va nga tekiwaka va rini ka hala Venda vi le ku swi twisiseni ku buleni loko hayi swi tshamisekile I remember loko yi ku wa vumune sesi lava ve le Venda Josephine va ri Maponyana heyi ku na timhaka to tika la na swi twa ku ri vanhu lava se va ta ni tikisela ende va ri a va ha tshembi ku ri munhu loyi i ta lahliwa a ri tirhi damu the way ni swi nisaka swona va ri ongeti mina ni khomane ngopfu na wena loko ni khomane ngopfu na wena swi tikomba onge munhu loyi na n'wina hala mi le ku ndleni ka nkosi mi ta leswi munhu loyi a nga lahliwa hala loko hayi hala va vulaka n'wina then va vula hala Giyani loko hayi ka Josephine mi vula ku mara va tlharihe kahle vanhu valava na mi vula ku n'wina mi nga tirha na vona ivi n'wina mi va xenga mi ni nga lunghisa nkosi hala ivi na n'wina mi nga lunghisa nkosi hala a swi tshamisekanga sweswo vanhu valava ni kombela a hi va tirheni kahle because loko vo ka va nga endli ku xidumbu xi tihala kaya I'm telling you yi nge chayi kahle ene va communicate na sesi Josephine n'we a ve le ku mi khumbeni mina va ni khumbi a va ndi nchumu ka mina because ku ze va nga ni khumbi i ku vo a va lavangi na nchumu ku ri ku ndleka hala kaya ku va na nchumu leswi vona va nga dyondzisa swona okay Mr Maponyana mo hi hanyana a makete ha vuya sweswi Fine. I'll do it myself. Tokoto Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Magoda Tombstones lava va xavisa ti-tombstones ta mixaka wa tona ti ri toxe ti-tombstones ti nga wa hinkwato emasirheni kambe leta ka Magoda ti sala ti lo tsetserere machipelo ya ti-tombstones ta vona ya ni hlamarisile u nga va kuma eka nomboro ya 073 991 1247 na 081 411 1187 va kumeka eGiyani eka dzingidzingi estand number 326 nakona va fikelela tindhawu hinkwato Magoda Tombstones, give your loved one a dignified tombstone. And look, I can't wait like one by edge, Abangan, Ban Drop Abangan.
a lava yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tala a ku manese hi pfuneni yini yini i champagne trela mongwe aka manese ni loko veni ka channel ya G1 Soli Makama inkomo amukela nakambe vayingiseri eka nongonoko wa hina wa xiyimo xa le henhla eka chanele leyi tlulaka misava hinkwayo ku mi tisela swa xiyimo xa le henhla Mr Maponyane va ha ri kona mo va yisa mahlweni ni nga ze ni mi dyela nkarhi okay ni yisa mahlweni na hungu ra mina then a na ha fikela ka ku lava va ku sesi onge mi le ku yixengeni n'wina na Maponyane leyi ya ongeti mi la ku teka nkosi lowu ndliwa laya ivi byela sesi ni ku swo swona vanhu va la kahle kahle a va rezini va vula njhani va ku teka nkosi hi sala na hi number mani why fanele teka nkosi and why va ti chuva swi komba ku loko va ti chuva swi komba ku va swi tiva ku swi komba nkosi lowu a fanele u ndleriwani and manzangi ni nga lwisa nchumu ni ta nchumu se vo titwanana vona se vo titwanana kwala so then ni loko yi ku wa mune ya hi laha se ti nga vuya kwala loko yi ku wa mune se sina va byela ri hayi musi se tshamisekini ku xidumbu se xa xitata hi hala kaya hi Friday hi lava sesi va nga ta ku Maponyane va ve na tindisani tiri xidumbu a xi ngeti hi hala ka n'wini Bosolo a la ku mi hembela va yi kandziye ncila va ni kandziye ncila va ni kandziya ncila va ka hina munhu un'wana na un'wana wa kwata emisaveni hambi ku ri mfundhisi hambi president hambi mani loko swi ta ka wa kwata munhu wa kwata hambi ku xipengo loko xi kwatisa xa kwata kwala se va ni kandziye ncila swi twa ku a ka ha ri mina ni kwata leriya ro swi chavisa evuya a ni nge ze lava n'wana va vula hi mavito ku mani ni teka call ni ku i mani loyi a vulavula ngopfu a vulaka sweswi va n'wi vula hi vito a ni n'wi tlherisanga ni teka foyini ni n'wi byeletela ku ni n'wi byeletela yini a ni nge vuli la ende ni nge mi byeli mara veri mu n'wi kupa veri mu n'wi kupa ya ni n'wi byeletela swi va kahle a sala a xurhini loko a xurhini i vuya ni byela sesi Josephine lavaya ni ku sweswi ni vulavula ka ndi giyani ni ku le ku kongomeni swa ku kongoma i Friday because leyi call ive wa mune i vuya ni n'wi byetela hi wa mune luwa ivi na hi Friday ni continue na hungu loko ni continue na hungu ni ku sesi a ku sununga nchumu na ku himpela xidumbu xi fanele xi tihala ka se sikunene ro xi hindza hi kona sikunene va ku hayi ku tikomba ku nga si cinca nchumu ni kombela mi organizer le muxara va nga kona boti because ku va boti va lahliwa i ku va mina ni khomiwa ni ya jele and impela a ni swi mina ni ku ni kombela sweswi a na ku vula ni ku ni mi jumini ni kombela mi prepare tivhene because sweswi ni teka movha ni kongoma kwala xidumbu xi nga kona a na ku tiva xidumbu xi le kwini hi mina ni ta kwalano a xi ri kwihi a xi ri Venda okay timovha letiya ti ku tisiku leri ta hanye kahle na I remember ni pressa swin'wana swi vo 160 ku nga ha ri mina no hlayisa Xikwembu ku va ni fike Venda ni fikela le ka vasesi lava ka vona ni fika ni ku mi ri timhaka tingani hayi Maponyane loko i ku le ku tenzami ni ku bula na vona layani mi kahle mara I think ni lamisini ni byele munhu luwa wa muxara n'winyi wa ncini n'winyi wa Undertaker hi yexe i le ku teni u n'wi swi le ku lulamini ni ku a na ku mi hembela namuntlha ni ta ndla mihlolo namuntlha ku ndla mihlolo ni ta badama apatwini tihexe na tivhene ti ta tlumba mina ni ta kota maphorisa va ni khoma ende leswi a ni lava swona ku ri boti loko va lahliwa mini va ri jele handle ka sweswi loko va nga ni khomi a ku na xidumbu lexi nga ta famba xi ya helo ni tlhe ni ku enda na mpahla lo xava ni lava na mpahla sweswi ni ya hlula na xidumbu lexi ya mpahla leyi ni lo xava ene a swi mina ni vula mpahla ya xidumbu ni ku na ku hluvuleni na ku xi hluvuleni xidumbu lexiya hi ku mpahla liya ni lo xava kusuka kwalani i vuya ya le muxara leyi loko ya muxara i vuya n'winyi wa Undertaker antele lava ya va si fika ni twa ku va ri vile ku teni lava va tindisa ta vona va suka kwini a ri teri down va swi twini ku le i vuya loko va fika va ri lo Undertaker a fika ku hani ni swi lamisini Maponyane xidumbu xi tata hi hala ka n'wini and after all munhu luya the way through xi nga xiswona
loko ni cheka i n'wana papa sorry i n'wana papa wena lowa Undertaker lo Undertaker i n'wana papa wena loko ni cheka landlela xitori lexi and swa i n'wana papa wena a yena ntsena ku ve na vanhu vo tala lava ni va byele xitori va ku kahle swilo leswi mpela a swi make sense at all because mina leswo i n'wana papa mina straight vona ha n'wana papa vona mani twa n'wana va watch ha n'wana papa vona i n'wana papa ntsongo wa vona and mina a ndri na right ta ku va ni organize nkosi na ku alahliwana because i n'wana papa mina ni nga mi khoma kahle kwalano and after loko ku komba ku ri a vana va nga na khena yena loko a vabya a va n'wi hlayisangi va n'wi tise kwini a Giyani 4 years hinkwayo mani va nga va ongola boti va nga chavi no le ni n'wi yisa kona n'wansati luyani ha n'wana wa yena mara va kote ku va n'wi tisa mara mana mina a va kholi i munhu wo hlayisa ende va swi twisisini ku ri i n'wana mukhalabye wa vona ivi na hina hi fika hi va amukela i boti wa hina a hi nge va cukumeti hi va hlayisa hi va yisa lomu hinkwavo swibedhlele ka madokodela hinkwavo hi karhi hi kaka na vona baze va va kahle hi nkarhi luwa va pfulelela moya wo titimela kwalano hi nkarhi luwa so kusuka kwalano eBotsoli va vuya va fika loko va fika ku fika sesi lavan'wana na boti lavan'wana lava nga ta ka ni va vuli hi mavito loko va nghena laha swi vona ku ya va kwase swin'wanyani leraro and hi nkama wolowo a va nga swi tiva no nhlamulo i ncini hala ndzeni kasi nhlamulo yi va yimerini hala ndzeni so kusuka kwalani va loko va nghena no xota va nga ni xoweti va nghena kwala a ri handle va fika va nghena kwala ndzeni lo Undertaker a fika a bula na vona sweswi va nga burisa swona loko va fika va bula na vona i vuya va ta va huma loko va huma swi vona ku se swikandza swo vona onge leswi va nga nghenisa swona a swa ha vantshwi swona se hi leraro se va kwatini swi vona ku hungu leri ya vhele a nga byela Undertaker ku nga vile xidumbu xi talele ka n'wina xi komba ku ri fikini ka vona se va famba va khandziya movheni lava te yona va kongoma roti hi lavaya ivi mina va ta vula naka va ku ha swi tshamisekile va hlamuserile va swi twisisile i vuya joki yin'wanyana Mr Makamba ni vo te exe ti huma endzhaku ka 3 minutes nyana loko ni vo ti huma ntongi se wo famba se wo se xidumbu xo famba ivi ni ku ku teka hi tiya kwini ivi la Undertaker ku yaleyi a ni va loku tshamisekile ti ya chela petrol alaya maholo ka garaji ya le basana leswo va ma ti ya chela petrol ti ta vuya ni ku xidumbu xa ha sele ni okay a ni ku lava ku biwa nhloko ivi kusuka kwalani ni byela va kereke leni ku va na ready xidumbu xi le ku teni and imagine hi hlamusele vanhu phela le kaya ka xikhongelo ku ri hi Friday xidumbu xi ta ta hi kwala minda mi xi vona tanihiloko munhu loyi a mi n'wi tiva ene van'wani mi nge koti ku ya le ma hi vona leri so himpela ximovha xa mina xi rhangela mi xidumbu hina lavaya se ku yiwa kaya a Giyani Mr Makonyana yi khomeni kwalani hi fikisa swa makumu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi kombela mi tlhela mi yingisela na nkarhi lowu tako va kota ku mi yisela xitori xa vona emahlweni inkomu. Fine. I'll do it myself. Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.